Ovo je Titova knjiga o nacionalnom pitanju i revoluciji, izdata je u Sarajevu 1977. godine. A ovako izgleda Titov rukopis kojeg je potpisao. Pa da vidimo šta je Tito napisao decembra 1942. godine. Moramo ovdje podvući činjenicu da su redovima naše narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od samog početka pa do danas nalazi u ogromnoj većini baš Srbi, umjesto da to bude obratno. Baš srpski, crnogorski, bosanski i lički partizani i brigade koje su bile sastavljene gotovo isključivo od Srba, vodile su i danas vode nemilosrdnu borbu ne samo protiv okupatora, već i drugim riječima rečeno, sve ove pobrojane jedinice na spomeniku Vječna vatra u Sarajevu su bile sastavljene u najvećem broju od, pogodite koga?